nasang sende ke sita musuleki lante penanda bisaran na po matua umpamatan na pena ulendo i channel YouTube YKB Bahasa Toraja. Pak Basantalan antul iya teh dia lalama Ayub patang pulon dua angka 10 saya lako 97. Ayub patang pulon dua angka 10 saya lako 97. Apa dolo lata basa tu kadang na puang matua mai kami tamas sambayang. Pure sumang opo matua ki paken nikmati olo malak mi. Si tamu polio mo kani lante pak nanungan dia nakadami lante atu ya teh. Pa matotok kani siapa pakule kani opuang untanda itu patu borong na tu jona kada maseromi. Pak di pagari itu jona salah budangki angki si pata urangi. Lansangan na po Yesu ki masambayang. Amin. Na popembali mi puang tu dalek na Ayub. Ton namangka umpas sambayangan itu sang manena. Nakamasay puang tu Ayub na popaklokon ni tumintu apa mangka na ampui dolora. Na dipakondi lan kada nakua na popembali puang ke atun nami. Na popembali puang ke atun nami. Siuluk sananasang tu tontong dikamasay lan puang Yesus Kristus. Den misa indo di sanga Ibu Ari. Tu masay bang mo untabuk esun lako indo matusanna belanna. Tay anak kalau tongan ni penaan na Ibu Ari. Tay anak kalau tongan ni penaan na kesibali Ibu Ari tu anakna. Ya menapa wanang to anak tangkan siumpu melo indo matusanna. Lan kalingkanna atu den anna ruai saki makati ba atu kuli na makati tu kuli kalena tu urusai penaanna sia tangakna tu Ibu Ari. Inde duka moto napo urung mengkilala belana narua mo sakitang dampi-dampian moi anak pembuda mo mane lako dattoro umpo pedampi apa mengkilala mi pole tu Ibu Ari na mengkatoba di olona po matua nasi kaelo matusanna inde moto nanipayan tu diona kameng kaulan siapa kaboro na puang matua siulo solanasang tu di pakaboro lan puang Yesus Kristus lan mai Pak Basanta atu totemo dinane umpe manasay kumua iya tu Ayub mukkumbang unolay kamaparisan randuk dia may kapak dian buda patuan na ya tu anak-anak na sang rambanan na sang mati na BSC balidatun na siya unolay duka saki kapua belan na lolo tu kuli kalena. Lan kamaparisan na tu Ayub rampo duka tu sang manena umpasala Ayub. Tu umbapa di penala ko Ayub. Apa ia tu puang matua tay anna mapakapa untiro Ayub. Sangadina sengke lako sang manena. Tu diona Ayub. Tu puang matua sengke lako sang manena Ayub. Apa ia tu Ayub? Tay na sengkel ako sang manena sangadin na tontong bang titanan sabi. Lako sang manena tu menda diduka mo sang mane titanan sabi tangtongan dio na po matua. Ya moto anak iya to namang kamo umpas sambayangan ni Ayub tu sang manena at tu ya to napo pembali ni puang matua tu Ayub dio may sakinna mondo dio may sakinna. Siuluk kaborok lan puang Yesus Kristus. Lante lolangan katuan tah. Nenek tang tatandai sia tang tapahang kumua. Matumbari antamukun unolay tu diona kamasusan. Batu kamaparisan. Yamoto atamukun duka bang umpasala kaleta. Umpasala tau senga. Ondong pi antanene umpasala puang matua. Siya mukunduka teme tau bisikan dapiran umpasalaki.
Tu mandu pisan urusai pena anta ba tu umpak diki pena anta. Lan unting ngayo itu mintu na to. Mai mo komi siulu solanasang. Anta tontong melada. Sia umpung pengkule-kulei latuo susi ayuk. Tu tontong bang umposan de. Sia mak sorongan lako puang matua. Tu undawani mintu kuasa lan lino. Sia ia mola umpo pembalik solanasang. Mangka mo umpo pembalik domai kamatianta. Belana dosata. Mendadi anak-anak na puang matua tu untarima katuan selakona. Lan puang Yesus Kristus. Amin. Tama sambayan. Resumanga tu kadami puang. La tontong umpabatta kani. Moy anama rupa-rupa. Rusak na lino kitingayo. Tu nenek umpak diki penangki. Pamatoto kan puang. Lan sangan na puang Yesus. Imak resumanga. Amin. Rampuin deto tu kadan na puang matua tarangilan atu ya te. Tontong kipalaku kumota subscribe ite kadan na puang matua. Sia tapak bagian ni. Resumanga puang tontong umpasake ki solanasang.